Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasamla Olivia Dekar nakasnong Khanar East Jante Hills District kadai kasamla kabalawan ra nam ha ki babuan ha ki rinsani kun kti ne ka arm wrestling but ha ka ni ka kenti kalawan ra nam ra buram ya ka jilla ha ka limpung ile kai National Arm Wrestling and Para Arm Wrestling Championship 8000 apusan ya ka ni ka limpung ile kai National Arm Wrestling but ka Para Arm Wrestling Championship 8000 apusan hapo kajingpet ka People's Arm Wrestling Federation India but ka balapin yaso but ka Asian and World Arm Wrestling Federation lapelong da ka Kerala Arm Wrestling Association ha VNK Menom Indoor Stadium Thrissur Kerala ha ka arbu pratrik ujlio hado artarik unaitung kasamla Olivia Dekar kalayo ya kanam lado da ka bakhor artali kita kemaksiar ha ka jinge khun bat kisamla ne ka youth level but yo khurru ka wai ka takmarupa but one ha kerdan ka baar ha ka jinge khun ha ka women senior level da ka jing ngau sarong halor ka jing job jong ka samla Olivia ka Jantia Arm Wrestling Association ha ka khandai tarik unaitung kala pediang burom ya ka ha jingking mentudu surok jawai shillong haringkat ka jing senran lang ukni uba Mathus Dekar ki bahayang asam na lor kiwei kasamla Olivia habakran chekila pathai kubor kalay thu bakalas dang ningkong e kajingile akaya kun kti hasnong jongka da kajinge kop bapelong da ka parish bat suki pasuki ringkat kajing aiman siem bat penslur ki bahayang hasam kumju uru kasnong kalay shim benta hakirinsa ni kun kti baper ki bala pelong hapo ka district ka jilla kari kumju shabar kari Karinsan baper ki baga samla Olivia ka yeshim benta bat wanra jingjob ki kantup ka Shillong Arm Fight ka 5th Meghalaya Game Tura 33rd Annual State Level bat kalami khamatru yakari India ha ka jingakop ya khunkti kabalalong hari Moldova kari ka badan hadoba Europe kinong yalam ka Jantia Arm Wrestling Association nado ka General Secretary ka kong Priti Lingdo u Assistant General Secretary uba Ranchor Shulai kila pediang burom ya ka Olivia Dekar da ka bapenkop jan rindia bat kijing ai sngobha Hah?
tahun saya komen mah tentang general secretary yang terjadi di Amsling. Kemudian buron ya Miss Olivia Dakar, kemanlah vice president yang terjadi di Amsling. Tahun saya komen ni yok pokok cukup thong. Mah kamada art lagi gold medal buat kau kita silver. Ni dia yok orang hawa tahun dak iji keban mah ni hukum utam. Kamu ni kita di Amsling dan sedang ada apa jual. Dia iwan rakyat hijau. CV laman gata kapas women na po izentia bahwa izentia le iwan rakyat da Amsling. Ada betul kerai. Karena yau Jasmine Dakar. Dakar untuk rumah yang gede yang ke Olivia Dakar. Mana kamu kiri lambak untuk yang usam. Tidak yang pemberian si. Jadi mungkin anak kecil panggil histori yang jurnaliti yang ke Olivia dan yang pergi game. Kalau kau mengucap Olivia itu kuat dan kena kada cuma kena kepada mat bat kemet kepat yang ke yuhun epai di dau ke bor net ke maka mana ke lecek dari persang kan dewa yacem mentah kamar sling kuman cenong lecong ni ke Paris sudah kendak ke Paris bat dalai bukti terter depan ketua ke jaga dewan mikmat ke jaga association janti association Amsling bat dayo kalau mikmat ya dari India agni kesenam gurdap kamju naliang ke state pertama ke Singapura udah mana Kerala udah andra kalau itu job kenam buram medinta ke state ke region tia Europe kabi par kamju itu cenong tahu tam le medinta yang kayung kesam joi ikut belajar pang ya ke association jantia Amsling association lebenta ke jing Sim yang ini ya ke Olivia aduh gawandra ke kenam job doa ngangat menedau yang ke celur yang ke jing Sim ke yang pi kamju itu desain ladam bad ikiri pokmat ladam bad ki hek wahan ladam tu kersan hati wil ne ki ar ki benta antam makan yang ke poin lagi hai ki dua ya ada kini gentim ikublai lang yawara adu ka association di prolog prajor kayung kasam tam mukadu andrai wehe tam to ya ke Olivia Dakar Sabo ini yang terlibat dia di channel ini pada slap le dan ini over medu sedang ni tim kan ini tiwo apa itu import tem lang mo nga ini wajahin ko terlibat de ya the Amsling mo so ada play income de ka Islam the ko dele abi payong nga yumasan ibo kadut iba hijan yung jam kadut trakong trakau pada chlur ba wada lamyo ki hadu ati bisa ki lain no wadu enkam andre de ki te jing duai te jing chlur iba ki tin wakalam ki penman ki kemensin yang ka wahe kro wa Kenya wadu semena wada em langki de kamating sedang mo karena dia itu tentang wah sedang kong operasi hadim terkoi hipor em yang all India Amsling hipor em hasilong apa yang sulfit ham atau kiriam hipor em tu sedang kai ile mo Amsling jadi hipor em tip ikin poin ini poin betul the job mau ada lose hope na dengkong the lose hope ram lat dei wo poi chapang terus nyau lose ke poi tu pedemut idam na cipor hadin penmi wan ki wo le yang state mana poi yang state wan le man ki wa pencelur cuma
chim ya gani ani mana job tepoi yang nasional hei tes sedang emensin otak mencua derap daman RM bang wo pojing tmo wo yo akan nilat yo akan niluti ombek daman RM hop de nayung le RM mudur ki wo poi hidup ini put de benda poi hiti por wa tak sab iman state de pentip melum malai mo hayung sem ba ki ang to di MPKMT ประธานชาวคนนี้ยอติพีya ter long ringgeng yang pi ATM bro teman bro yang pi sedang MC Nayung sedang ngadu chnong thau de nin snem yang arja so na state boy national ingu yang blai hitu por wa arpojing thmo wo yo ya khun le ni pha itejing kujut tejing stom wa em hangamo wanji de tangi khene te thia han penlek bet ni bor yang blai ni bor kamplai yang jib yang yen mo di stage wo yo khun biang de yo art league silver nei tu cha jet awo lai chapo yang international hapo Moldova ket hitu de ket hitu ta ha chirup bagi pereng mo tai I kom pen kre le darab duna hitu por poi ha level waso de ket de hitu ram di ket poi ni wan po how new arja rapsan de penban biang kayong state yang sedang biang duduk nongkong yang ke state de poi hadu ini wan poi yang national the national one the your art league goal the wheel silver ki goal art league na ka youth yang ke right hand and left hand like senior one the right hand is silver thank you ni greatก็กำคุณสามอยอีกพันเป็นโรดิบหาอีต่อเตกีกิชตูว่าเป็นผู้ยานีรีว่าอีช่องใส่เด็กยักกำมันจึงเป็นผู้งานแหละดังมานักโรคณะตายงานขัดทัศน์แต่กำมันจึงเป็นตัวมาอีกโรว่าต่อเนี่ยไปอีตีลองเรียนอย่างอีว่ากำน้อยเป็นผู้อีกำน้อยเป็นที่นี้อีป่วยชาเตียทองเอาไปอีมัวที่เอาไปดัดมวยแต่ที่ชิบันแต่เมื่อจริงโยยังงาจริงยังงากระทานี่เวลามันจริงจ้าผ้าฮัดูอียากลัมไปบรูมากีดักคาร์แหละมันกีเกลากียี่แหละชนะถูกบายยากลัมดังบุญบายชิบุญจริงจ้ามาแชมป์เลยจีบละดีจียาชาจีบจีปอย